clear tu le ngai thla tu te ninga ni chibai le vekule UEFA Champions League angai nom chho zela niza nama quarter final first leg in khel result lama hian lut chho vele taila tin zanin in khel tur fixer tele football thuleng te thlirangai thla hona in nei le donang o tu trum chu Barcelona result atang hian bul tran le don ta ila La Liga club Real Madrid an ming chet nowa nizan lama khan La Liga table ma shoi mek tu Barcelona team hi anin lan vele ngala ol sam takin anni hi chon an king poi Borussia Dortmund chu silifa in an ne team pani te league face a han an loin ma chon towa khami tum khan Barca hian goal thum goal nin ne na an lo chang to tun truma po Barca achung nung zo ka an tang leya tun truma phei chon ol sam takin an king poi Dortmund hi an ne in khel pum pui thira hin Barca an chung nung zo ka goal shot hi tum som pariat te me umai nei hin Dortmund lam hian goal shot tum som pathum an nei thonga ball possession apo in thlau ang reng khopin in pass di konga po Barca an chung nung filor laka chakphu jok an chak pitaila kan soi fu ber ome Barcelona stadium a in khel munam taka hian atira train goal chance kan mungal mol maya Barca team an lo om le minute nga nelaka mol dinglam sira train lamin yamal chan ball thatakin akhal luta Borussia Dortmund tlarnungte abum chiam nowa gola ashota amai ro chu Borussia Dortmund goalkeeper Kobel chon thatakin aloben chua saka chemical zel atang hian mol dinglam sir atang bok hian lemin yamal hian ball thatakin atlan lu puya gola shot ma se goal mauta akal lo chia Barcelona team an van dua ya Dortmund an him sham ati thai ome Borussia Dortmund hian nor tumin thei top an chua ma se hun tampo aliam ma minute sari naleka Rafinha chon Robert Lewandowski tan thatakin asiam saka Lewandowski hian achoi lut ngai tura ngai ani la hin Kobel bok aronin lar leya Dortmund goalkeeper hian thatakin aben chua sakle ma se an goalkeeper Kobel hian achan him reng thei tabik lova Fermin Lopez free kick chui thatak mai chu Martinez chon alo tok zawa hemi ball kal hi Barcelona defender Pau Cubarsí chon gola athai zawa gola alirlu ma trep hian Rafinha chon aron chuilu khala hei hian soizui te po atitama Cubarsí ball to phei hi gola alu thei to renga ma se line atangchi hianin Rafinha chon alo pedlu khal tina ni ber mai chu selfies ti antama chuti rolling team goal ania goal thatak ero ani ti saktaila athamai ome minute somthum palina goal chance kan mule ngala molding lam sira train lemin yamal chan bon tak main ball atlan lu puya Rafinha tan tok chen ball athon lot ma se Rafinha hian adu ang tokin ball a control talawa goal mauta achui lo hlova Kobel ahim sham minute somli na Borussia Dortmund in hun tha an nei masaber an ron tong vele ta Karem Adeya mi chon mol veilam sira train ball atlan lu puya gola thon lut ma se Jimmy Gettenson gola achantir zolava Pau Cubarsí chon thatakin alo dan sak lau anne Barcelona goalkeeper Sesni aphudeu zok maya hei hi Dortmund tan chon uyom takni turangai anne first half a goal dang alu bel lova Barca hian sikhat fine first half hun chu an train second half an tran deuh chau tin goal kan hmunga la Lamine Yamal chon molding lam sir train ball athon luta Rafinha chon thataka lo la lutin Robert Lewandowski tan ada phaya Lewandowski tan hei hi ti goal lo phalchi ani to lo Rafinha ball ron tau phei hi Kobela tan dan ngai na aum to lova Lewandowski chon ti boy tu om lovin goal a alo chanti ra a team hi sihni fain ma a hroi pui zui bok minute samruk pathum na Barcelona hian hun tha an nei le ngala Pedri chon Fermin Lopez tan thatakin ball ada saka Fermin Lopez sen gola chui ma se goal mauta akal lo chia goal mauta chon kal se Kobel hian ti ngai na a hreto lem lova a in deuh top towa an goal thumna ni thei tur hi an hun tha an neya an mang tangkai talo an ne hun tampo alim ma minute samruk paruk na Barcelona hian goal an khung le ta Lamine Yamal a through ball thazet mai chu Fermin Lopez chon gola atlan lu puya Robert Lewandowski tan siam sakin ani hian in gola thatak main alo chui luta
Fermin Lopez a siam sak atanga Robert Lewandowski goal a khungta ka chon sithum fa hian ma an hruaya Dortmund hian ti thei an nei lo pialama an tal boy zui hle an tal boy zia tilang turin minute somsari pasari na an counter thatak mai chu an ti suala Julian Brandt chon a bek pa sa hei hi ati sual lian ta hle a bek pa si amuang hreta Robert Lewandowski chon ron chu sakin Rafinha ta na da pheile ngala Rafinha chon thatak tlan lu puyin gola athon pheya Leminia malatana tok che chen ball hi avor lut box ya ball thiam tak Leminia mal hian a chui lut zau maya a thel du to bik lo ti hian a team hi silifa in ma a hroi pui zuita anne hemi nuai ro Dortmund lam hian an nor zui ve ngala minute somriat pathumna Giovanni Reina chon hun tha aneya mase a goal shot hi Ferran Torres chon alo dan saka Barcelona team a chan him hemi ball kal zela hen corner chu Reina hian a chuya sule chon gola lo chui ma se Barca goalkeeper Sesni chon thatakin aben chu sak vele hlau maya Barca team antal boy teu thin khop mai minute somriat pakwana ben chatanga ron lut Maximilian Bayer chuan Dortmund tana an sipor su thenna goal aron chui luta ma se hei hi offside alo om to wangin pomsak an ni talo thung hemi nuai ro goal dang alu bel zui talawa Barca hen Robert Lewandowski goal ni khung Rafinha le Lamine Yamal goal khat khung mangte hin silifain Borussia Dortmund hi an neya semi-final lut ngai tura ngai an ni sui bok second leg kinel na hi tun thani som panga zan lai peldar som pani le chan ve hian khel ani don na Silipur sign Borussia Dortmund hian Barcelona hi an lo mi khwalang quarter final first leg in khel danga lut chho vele taila nizana in khel munom taka France League 1 champion Paris Saint-Germain in olsam takin an khingpui Aston Villa English Premier League club chu an neya Paris Saint-Germain hian an mual Parc des Princes a hian goal thum goal khatin Villa hi an lo ne he in khela hian Liverpool po lo pet ta to tu Paris Saint-Germain hian Aston Villa hi an ngam khop maya English club te hi an ngam deuh hrim nge ni in khel chung zong hian goal shot tum som ni pakwa te meu mai an neya Villa hian target a shot tum ni bak an nei lo an ne ball possession apo in thlau tak mai an neya 76% Paris Saint-Germain an ni la yin Villa lam hi 24% chau an ni ya in pass di kong apo in thlau rem tak an ne in khel chung zong in Paris Saint-Germain hian tum zariat somli in pass an neya Villa lam hian tum zani somsari pakhat bak an nei lo thong anin ka deuh hrep tina ni ber mai chu in khel bul an han trana Paris Saint-Germain an hlo om zui ngal hle minute sari na hun tha kan mungala Dembele hun tha nei chu Martinez son tha takin alo dan sak minute somni pani na Dembele bokian hun tha anei le ngala ma se ani po hian a hun tha nei bo pel le ngalin minute somni pali na Villa lam hian Ramsey mangin hun tha an neya anni lam po hian an bo pel le chuti rolin Villa lamin bul an tran tha ta zoka minute somthum panga na Yuri Telemansa siam sak atangin Morgan Rogers son ma an hruina goal aron khunga Villa lam hian an bara khai don ni te po ngai thei ani man ma se ma an hroi re lo khop mai minute somthum pakwana Paris Saint-Germain tan Nuno Mendes a siam sak atain rol thar ma bak eng tak nei Desardo chonin an sipur sut na goal aron khunga Desardo bokian hun tha anei le ngala Karas khelia siam sak atain a hun tha nei hi abo pel Martinez chon thatakin alo dan sak anne first half a goal khat ve in pein an trin na second half an tran deuh chau tin Paris Saint-Germain in ma an hruaita Fabian Ruiz a siam sak atain Karas khelia chon goal thabik a khunga a team goal ni goal khatin ma a hroi pui sui bok Villa lam hian an ngam lo tual maya minute somnga pariat na Fabian Ruiz chon hun tha anei ngala yat somni tanga a goal shot chu Martinez chon thatakin alo ben chua sak minute som sari pathum na Morgan Rogers mangin Villa lam hian an sipur su theina hun tha an nei velea Macedona Roma chon thatakin alo ben chua saka in khel bo rok po atang zui hle hemi nu hian team pani ten goal shot an nei le nuala Paris Saint-Germain an hlau zoka an hlau zia po lan tir turin minute som ko patni na Osman Dembele siam sak atangin an defender poimo Nuno Mendes suan
an goal thumna aron khung leya heiba goal dang alubel zui talawa mol nei tu Paris Saint-Germain lamhen goal thum goal khathian hne na an chang zui ta anni ti hian first leg be ka Paris Saint-Germain chon an mola goal thum goal khatin ma an hruai ta second leg hi tun thlani som panga zan lai pel dar som pani le chan ve hian nei ani le dona vela lam chon sini phur sign Paris Saint-Germain hi an lo mi khwal ve thungang ti hi chon alan dan maya Barcelona le Paris Saint-Germain te hian semi final an lo arinom ta UEFA Champions League in khe result lam kalsan ta ila UEFA Europa League le Europa Conference League lama lut vele don ta ila thaume zanin dar som le minute som panga in khel pakhat clear tur aum do na Europa League lama bodo le Lazio te anin matson do na team patni te chu anin thlau deuh turangai ania Lazio lam hian hne na an chan mai te po arinom zanlai peldar som patni le chan veya Rangers le Athletic Club te anin matson don boka Rangers lam hirin ai takin an che chelem lava Jose Mourinho wa enkol mek Fenerbahce chu playoff a nein tun round hi ronin pet kai the an nia Athletic lam chu an chiat lo zia kan theu ome La Liga club thani ko Williams te khel na kha ania aning khel tong view turangai ani rolin probability le chi sang te han thlir chuan Athletic Club lam hi din hun tha anding turangai ati thei ome heng ho bak en Tottenham Hotspur le Frankfurt te anin matson don boka Tottenham Hotspur lam hi hriat thiam an harri khop maya team tha te han soidonin Liga han te chuan Premier League a atal boizinga mi annia Frankfurt lam hi team chia tia soitur an nilem lova inel lakal meka po hian nu ma an nei thatle tun din huna probability tanga han thlir chuan team pahni te anin tuktlang ang reng khop maya Tottenham Hotspur lam hian an ne thei mai rinna alin la hin Frankfurt chak ring po an tam hle zanlai peldar som pahni le chan ve in khel ngai ven hlober tura League 1 club tal boy mek Lyon le English Premier League club tal boy mai Manchester United te anin matson bokang Lyon lam hi kan hriat theu angin inela kalme ka chun an che chelem lava chuti rualin an club hi anin rel bol dana an tal boy ang reng khop maya season thar lama division niam lama pai tumna rel ru te po alian chho hle chutiang kara chuan Europa League lama ero an che chelem lava quarter final anin pet tling thei anne United lam hi playoff khel nga ya che kha anni ya Real Sociedad ero Arsenal tuklavin goal nga goal nin an hne theya tun tuma anin khelle tur po hi a hmu nom hle tura angai thei ome Europa Conference League lama lut vele ta ila Europa Conference League lama quarter final in khel ngai ven lo tura zanin dar som le minute som panga Legia Warsaw le Chelsea te anin matson dona Chelsea team hi inel na kalme ka tlom la nei mi alo annia pakhat na ni chunga quarter final in pet kai thei kha an ni bok Legia Warsaw hi chu an hne mai rin na alian khop maya an chak lo ani chon result be seilo thil te po ani thei hial ome Chelsea an chak ngai tura han ngai taila thawome heng ho ba ka hian Sergio Mola Fiorentina an leng lu don na Fiorentina David De Gea khel mek na hi an chak mai te po arinom zanlai peldar som pani le chan ve Antonia khel mek na Real Betis lam chon Jagiellonia an mi khwal don boka Real Betis tan hei hi chu a har salo turangai anne semi final chawvel train conference hi chu a hmunom chau tura ngai taila thawome Inke result lama lut chhole taila tukina Major League Soccer lama CONCACAF Champions Cup lama hian lut don taila thaume tukina CONCACAF Champions Cup quarter final second leg in khel munom taka Inter Miami hne na an changa an kingpui Los Angeles FC chu goal thum goal khatin an hne Lionel Messi che thadzan in khel munom takmaya hian Inter Miami heng goal shot tum som ni pakhat an nei ya Los Angeles FC lam heng goal shot tum som pali an nei thong in khel bul an han trana Inter Miami lamin bul an tran chezok minute ko neleka Los Angeles team tan orda sa siam sak atrain Aaron Long chon ma an hruaina goal aron khonga he goal hi an humrei ang reng khop maya ma se minute somthum panga na Lionel Messi ronin larin goal thabik nen a team sipur aron sota first half a goal khat ve vein pe in an trin zui bok second half a goal kan humai lova minute samru pakhat na alena siam sak atangin Federico Redondo chuan Inter Miami tan ma an hruaina goal aron khunga
aggregate ta anin tluktlan na ani chia bok hemi nu hian goal dang alu bel mai lova anin netok mai rin na alen nu minute somriat palina Lionel Messi chon penalty tangin goal aron khunga hein khela a goal ni na le a team aggregate ma a hroi puina ani chia bok hei ba goal dang alu bel zui talava Lionel Messi goal poimo khung pahni mang hian Inter Miami lam hian Los Angeles FC hi goal thum goal nin aggregate ta an neya semi-final anin pet kai zui ta ani Lionel Messi nge team tan alaro pui chun zom zele inke result lam kal santaila football thulenga lut vele don ta ila Real Madrid player tepo Arsenal laka an chaklo nuwa thuthar an ron nei sup maya chung zinga chon an defender poimo Raul Asensio chon thuthar ron nei hin Arsenal nena kanin beina hi ala top lova tuna tangare lote second leg kan khele dona Bernabeu ani hi kan matchon le don ani chumi huna chon engkim ti fel ani dona alom jok kan ni ngei po karing ti hin asoi Jude Bellingham point second leg ka nena an chan arin thu alo sei towa Eduardo Camavinga tepo an trong por khop maya second leg borok po atang le hin arinom Real Madrid hian sithum phursa chungin Bernabeu wa Arsenal anlo mi khwal dona second leg ka an comeback thai kan ringam le Real Madrid ang boka first leg ka tlom Bayern Munich point thuthar an ron nei ya an forward an player poimo Harry Kane chuan mediate matchonin tuna chung kan ti tur chiang takin kan hria a second leg ka goal khat khung nge kan ngai dona chumi ti thei tur chon thei to po kan chuang chuti rolin Italy ramazina goal khung hi thil har satak ani dona mase kan ti thei ngei dona UEFA Champions League semi-final lu tur po kan ni ngei karing ti hin asoi zui bok Arsenal team in quarter final first leg ka Real Madrid an ne kha lo poimo khop mai ni zan lama khan BBC lamin atarlan dana UEFA coefficient ranking a England chu an sang ta khop maya hemi wanghen season thara English Premier League te chuan UEFA Champions League khel thei tur table panga na chin thleng in spot an nei don ta anni aum zeber chu English Premier League ka UEFA Champions League khel phak pali na chin anni thin kha coefficient ranking a an san tak awang hian Premier League hian team panga an chhor thei don tinani chu UEFA Champions League a champion team an nei phei chuanin UEFA Champions League khel thei tur hi an pung hluai thei don tinani chu tangkai tak anni Arsenal lampoin thuthar an ron nei vele ta ni zanna ma khan English news ten an tarlan danin Lautaro Martinez su senglu antum do ni hin alanga Lautaro senglu tur hian amana po Pau million za somni panga chu the chu antum ni hin tarlan ani bok Arsenal lam hian antlar malam thuam chak antum angreng khop maya he an du na ti hloting tur hian Lautaro hi senglu antum in arinom ta Manchester United lampoin antlar malam thuam chak antum na konga Semenyo chu senglu antum ni hin alanga Bournemouth forward che thazet mai senglu tur hian amana po Pau million somni ve chu the chu antum ni hin tarlan anni Semenyo hi tun din muna Liverpool point senglu tumin tran an la ve mek bok Arsenal laka antlom nuwa Carlo Ancelotti point mediate ahmat sonna Ancelotti chuan first leg bi khachu ti ngai na a lova kan khel sia ka tilova khel thatak kan ni amai ro chu thil danglam na thlen tu chu Declan Rice a free kick ro pui tak pahni kha ania khatiang kha in khela hianin athleng zen lova atong tu kan ni kha thil poi tak ani Declan Rice a free kick suyang kha football career a hianin athleng non zen lova goal ro pui bik pahni kan mu te khan keini team kha min titla hniam tarok maya danglam na thlen tu chu ani chiang nge mase football a hian thil mak athleng thin na second leg a po thil mak thlen tir turin thei top kan chuang tin Carlo Ancelotti chuan asoi Saudi Pro League Club Al Nassr lampoin thuthar an neya antlar hnung lam thuam chak antum na konga Gabriel chu senglu antum do ni hin tarlan anni ni zanama khanin Saudi News ten antarlan dan hian Al Nassr lam hian Gabriel mana hian Euro mak ta doi zavel po Arsenal hne na pek anin huam do ni hin alanga indoor na kalpui nge antum thu an soibok French midfielder thazet mai tuna club zom nei lova ommek Paul Pogba point thuthar aron neya Pogba changkum sang ni Somporuka United chua sana Juventus apan chan asoi
Pogba chuan United team tang khan mi tangkai tak kan ni thina ma se chan le wang po omlem lovin Jose Mourinho khang khati hun lai khan min thlau tla top maya ka khel tam lo tial tiala achan kha min hril lova ke point zo katum lo bok team tang khan thei top ka chhuwa thina thei top ka chhuwa lai khatianga min thlau tla top mai kha mak ka ti thin emema anxiety anti angchi te depression anti angchi te hin na satakin ka nei pha field chunga inlan ve chuna po thilti harsa ani to anni chuwang chuanin football ka zin konga ka nu fual na tam tak he chu Jose Mourinho wang khani in ka hriati hin Pogba chuan asoi Arsenal lampoin thu thar anron nei vele ta ni zan lama khan tu hnaya an hel anga thom leng mek Arda Güler chu senglu antum ngei ni hin tarlan ania Turkey international forward kum somnia upa senglu tur hian amana po euro makta doi somthum vel chu Real Madrid ne na hian pek anin huam don ni hin tarlan anita Arsenal lam hian ani hi senglu antum tak tak a ang chho ta hle Manchester United forward tuna Aston Villa lama khel tha mai Marcus Rashford po tumdang ang te hin Paris Saint-Germain chon senglu antum thu anron sei vele ta nipui transfer kongka lawin hong tura Paris Saint-Germain hin Rashford hi senglu antum tur thu an sei Rashford hi tun din muna United lam hian amana pau million somni vel an phut ni hin alanga Paris Saint-Germain lam hian hetiang zat the chua hi an poiti don lo ni in alang ta Manchester City lam point ni zan nama khan thuthar anron nei vele ta Tijani Reinders sunni pui transfer kongka loin hong tura senglu antum thu an soi City lam hian Tijani mana hian euro makta doi samruk vel chu AC Milan ne na hian pek anin huam nin English news te chuan antar langa tun nai maya AC Milan tan kum sang ni somthum thleng dai contract siak tu Tijani Reinders se City lam hian senglu antum ngei a ang ta hle hetiang kara hian Bayern Munich lam point thu thar anron nei vele ta Real Madrid le Liverpool tena senglu tuma an helmek din huisen chu senglu antum thu team tokin atar langa huisen hian tu tlab lian anei ro chho tran ta hle hetiang ani ta chon Spanish defender hi season thar lama chuan Bournemouth chuasanin tlap lian zok lama akal mai rinna alian ta Barcelona lam point ni pui transfer kongka loin hong tura antar hnung lam thuam chak zuanan Jonathan ta chu senglu antum tur thu tarlan ania La Liga table ma hroi mek tu champion tura rin kai ber Barca lama Jonathan ta hi kan mu arinom ta hian tun din huna du tu anga angreng khop maya Premier League lam atang point som tu anei thanem to hle Manchester United legend Gary Neville point to thar arun nei vele ta team tok lamin antar lan danin Gary Neville chuan United team coach Ruben Amorim chan ni pui transfer kongka loin hong tura a team siam that adu chon player panga tanga paruk vel senglu amamo tur thu asaya chutiang atilawani chuan United team chuan hmalam ain hnung tol lam an pansel arin thu asoi Gary Neville chon tun din muna United team a hian real ru petok lo chuak ngei ngei tur thanem tak anom towa chung ho thak tu tur tan chon mi panga tanga paruk vel he Amorim hian senglu amamo donin ka hriatiin asoi zui bok Liverpool legend Jamie Carragher point thu thar aron nei vele ta Arsenal team midfielder defender anga chhor thei bok Luis Kelly a mudan aron soi Jamie Carragher chon ani hi atha khop maya kumno pangte ni chunga hetiang ang emema tha aron khel thei hi thil mak tak ani kate khin dan ber chu Wayne Rooney pik tak tak lai hun kha ania khati hun laya Wayne Rooney le tuna Luis Kelly hi aninang lein ka hriati in Jamie Carragher chuan asoi Manchester United goalkeeper Andre Onana po atong du zian ni bin lama kan lo tar lang to ani kha Lyon team chu anni aya chezok anni thu le an hne ngei ngei tur thu alo sei to ani kha hemi chungcha hian Lyon midfielder Matip aron tong chuaka apai dai theibik lo ni tura ngai ani Nemanja Matic chuan Onana hi ron chang le tin Lyon ain United team an that jok thu ani pui ro hian aron soya hetiang soi tur hi ani lo ani United goalkeeper omto te han clear le ta ula Van der Sar te Schmeichel te David De Gea te ha goalkeeper ro pui tak anni kha chuanin hetiang thu te ron soi se ke chon kapom thlap dona ma se tu na United team an that jok tu ron soi tu Onana hi chu
United Club History a goalkeeper cheber ania a goal chu atam tak te po hi ati sual atam hle United tran tu te point ani hi United goalkeeper to a cheber ani thi anpom thapin karinga hetianga soi thei tur hian thatna anei lotin mati chuan asoya onana po hian chang let le ngalin United goalkeeper to zinga cheber iti hian helai munai trophy ka choi towa United team tana I khela han trophy I choi ve lotin a chang vet vele zau mai UEFA Champions League Real Madrid laka goal ni khung to Declan Rice a goal chungchanga Wesley Sneijder aron tong chuaka Real Madrid le Inter Milan tana hloting takaloin lan to Sneijder chuan mitam takin Declan Rice an fak hi thil tu lo tak ani a free kick chui goal te kha han clear le ta ula a goal masa jok kha wall an siam thatok lo wanga goal lut mai ani ya Real Madrid player te khan wall kha ai khanin han siam thain film khortok se chon Declan Rice kan goal a khung mi lawang wall an siam thatok lo wanga goal lut mai ani ya second goal po kha chiang takin han chut ta ula kortu khan ati lo top tur ati ya free kick choidona khanin goal kal lo na tur lama atol phei zau maya kha wang khan ain siam rem man ta lo ani tin Wesley Sneijder chon asoya wall siam thatok lo le goalkeeper ti sual wang maya goal khalu ta ni tin Sneijder chon asoi chuti rolin mithiam tena an chuidana second goal phei kha chu goalkeeper tan dan ngai na aum lo niin an chut ve thonga Sneijder a soinge mithiam te chu dan hi kan pom ni jok le Kevin De Bruyne point to thar aron nei vele ta Lionel Messi nge Ronaldo khelpui ichak jok tin an zona achang Kevin De Bruyne chun anni hi player ro pui tak chu an ni nge ye Messi hi player thatak ania mitam takin tha an ti jok thu te po an sei to ani ke point player tha ka ti zong chu kan nei ya ma se tun din huna chong khelpui chak jok Mizo ani chuan Ronaldo hi khelpui ka chak jok ani Lionel Messi nen chong kan kheldan ai nanga playmaker ve kan nia chu wang chun in chom tan tur kan nom chuang lo ani Ronaldo nen hen kheldun ta ila han chom ta ila tuna karo puyang a hen karo puida izokin karing ting Kevin De Bruyne chuan asoi ole hatichin hatun tumata nile tamai se thir tu te ha channel min ngai lut saka inchunga lom thuka soi tak meu ani like share le subscribe lo ma tan min han la pui le ula thu thar ngai nom tak te nen kan in mu chho le zel don nia